بناوی خودی مزنود دلوان ریزران صلاب و رحمت خودی لسرن گوبن هر جی که هم گودر یامد کن خوشحال و بختوارین جاره کادی و خلق کادی ادگل بان خواست اندازیار به هزار درویش گهشتین ایک خود حس کتن ادوی خلقی داده هین بحث چندین صفت و روشتین دی ینگرین کن ادکار بانخوازی دا طایبتی بو بجنده بانخوازی هبن ادبیاوی روحانیت دا وکی دیار خلق بوری دا من بحثی هندک صفات و روش تا کر اویش الوان ایمان و باوری هر دیسان دلسوزی ویرکی و جرأت صبر و هدار کشان السر گهاندنا بانخوازی و هر دیسان گشبینی گهاندنا پیام خود تعالی دا خود حس کت وکی ما مجب ادای وی خلقی دا دهین چندین توردیت گرنگ سر صفات و روش بانخوازی گنگشیل السر کن سيدي بازات ام خيرات نادت كاين يكم تسير اگرم ام اوراسته جنابيتا كاين ام بيجين بحثي سوزو پیمانو كاين ادكاري بانخوازي دا طيباتي در بانخوازي چند گرنگه و بانخواز سوزو پیمانو سر چه بداتن قال خودت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بشك گلکو گرنگه او کسی تید چکی دوباره کنه و پیام اسلام پیام کو گلکو پیروزه پیام خود تعالی وقتی یک تید و پیامت گهینید و بانگوازی بو پیامت کد بتوی فعلا افروشت جانب روحیش نکبن جانب روحی کو بجنه تقویه و خود تعالی چنده ها آیتا امرمت کد کو ام التقوى بین تقوى كي رب العالمين أمر كاتك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم جاي كات بيجت والله ذو الفضل العظيم إرادا خدت تعالى كأمر إيمان دارت كتقوى خدت تعالى كان و آمنو برسوله باوری پیغمبری بینن که قاصد خودیا معنا دیف ربازا پیغمبری بچن او و پیام پیغمبری اینو گهاند اویج و پیام بگهینن هنگی ده خودت تعالی چه دته یؤتیکم کفلین من رحمتی ده خودت تعالی دو جور رحمت دته ایک دلوانی دنیای دلوانی خو پیدابت و دلوانی آخرته معنی دلوی آرام کت و خوش کت دنیای دا قیامتش ده جیوی کت به حج ده خود تعالی لراضی بید و سهندش را دنیای دا و یجعل لکم نورا تمشون به یعنی برکت و پیام اسلام پیروز وقت ایک بیت هلگری و پیامه ده خود تعالی روناهی دته ده پیره وچید یعنی روناهی نبس اوک الظاهرا بیجن کو شبک طاری اکی طوری بی ریکا خونه بین اگلایت که ببینید رونهی بکد اول جر رونهی دخت دلوی دا و دیتت هزروی دا و رونهی دهیتت لش بی دا و دهیتت مالاوی دا دهیتت هون چونت بی دا یه کسی که نورانی گل جرا مثلا بانخوازه که اهل ایمان یادی خلقك بيجيتن فلان كسي نورولت بله تأكيد أبشتماهم في وجوه من أثر السجود أو كسي قال لك سجدة بخد تعالى بتو يتقوى دار بيتن دي خد تعالى ذرنا هي النفجة بتور رنگ ده تبع وتقوى كرتيوه علماء بيجن أن لا يراك الله حيث نهاك أن لا يراك الله حيث نهاك وأن لا يفقدك حيث أمرك كرتيو تقوى أبا بيجيتن يعني او كارت خودت تعالى قلت انك خودت تعالى تلوجه نبينيت يعني هر كاره که خودت تعالى قلت بيت انك تا نبين كنت اكل وكارت كي و خودت تعالى تو يغايب نبي الوان كار او كاره خودت تعالى قلت يبكى كرت مختصر او كاره خودت تعالى قلت يبكى ده هميه برهفي و تجيب جيب كي عيد قلت انك وان جاد حاضر نبي ان وكارا نكي هذه بيتا تقوى برند السيد قطب رحمة خدلت بيجيتان اف تقويا او تجعل في القلب فرقانا يربو الدعي قالكم هي ما في تقوى شكي دي حقية وباطلي راستية ونراستية دي ليك جدا كد دي خدت تعالى بصيرتي داتي يكشف لهم من عرجات الطريق دي خدت تعالى ريكوفي تقوى دي ولكن کو خوریا ریک بزنید ریک دعوی و بانخازیه که کی باشه که چی باشه که خرابه بجد ان الحق في ذات لا يخفى عن الفطره بجد حقي فطره مروي حقي الزانيد بس دائما هنده جرى حزه آرزوی نفسینا مروی الحقی لادتن. صحیح؟
برهنده گلک مهمه ام دویتن ریک خودت آلا بگیرید و پیام خودت آلا هل گیرید به تبیا درستاهی خونزی که خودت آلا بکد. وجا ایکل و خاله کتا بحث کرد. البته بحث تقوی کرد سیدا که بجین ما آماجه پیدا که بجین سوزو پیمانو بانخواست سر چه بدد گل خودت آلا. بله. اف سوزو پیمانه گلک مهمن هکم صح که اینه خودت آلا که پیغمبر بیش صلی الله علیه و سلم خودت آلا حدیث قدسی داد بجیتن من نویش یا کریا دو باش ما بین خو عبد خو. أول جربو خديها وقت تخيني سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هطايرة مدح السنوات خدت علونا وصف مدح السنوات خدت علونا وما بين وباش ديكا يديما يبو عبديا وقت مرود بيت اهدنا الصراط المستقيم بس ما بين باش خدي وباش عبدي چهيا إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين أفا تعهدا بيمانا أجر ما اف پیمانه جبه جه کر ده خودت عالا بشه ما و ما جبه جه کرد وقت هم دجن ایاک نعبدو و ایاک نستعین افا توی تعهده کده تو بجی یا ربی از بز ده پرستناتا کم و بز ده بشتا خوب تگرم کم یعنی نحیا بیرو باور و عقیده خودت عالا قائم کم وجا بشتنج اگر مروي جبجي كر وقت مروي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين افا خدت على دي جبجي كد مروي ابد بجنبي معاهده ما بين يا مرجدارا يعني تو فمروي پیام دار مروي هلگره پیام خودت على پیتویا بردوام و پیمانه نیکتوا هشیار بید و پیمانه نشکنید و پیمان روز بروجه ابهز بخیتن و اوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون. اذا ليرا خدت انا تاكيد كر قلت واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم او وعدوا بيمانه خدت انا قال خدي دوي جيب كان ولا تنقضوا الايمان افون جريون فون عهدا عقد يعني جري كردي عرفت هنقول عقد وكي شو تودي شيء بلا تشبيه شيء معرض سوركي كري عند خوني كي انقطع كذي كردي عقدك تشكي ما بين دو طرفا يعني طبعا ولله المثل الاعلى تود عقدك جريدي ما بين اخو خدي كي يا ربي از بس عبد دنياتكم او تشتا قلت دي جيب كم بالمقابل خدت اولش او تشتي تفيود دتتا دنيا واخرته بلام اگر خدي نكد مروي اف بيمانش كانت خدت عالا زانیتن مطلع سر دلا خدت عالا وانتشتانا ده تمروی خوشینا ده تمروی دنیا و آخرته جب تایبتی اوه بحثه مروی پیام دارد کن بحثه بانخوازید کن پیتویه وان پیاما آن وان پیمانا بردوام گه خدت عالا نیکت اوه ده هشیار بید سردانه چید ده هشیار بید سردانه چید افسوس و پیمانه بجاره که نه یان فتن اتجان خودت کاری خدا بردوام یعنی و سوزو پیمانه نیب کتفه طبعا سوزو پیمانه هندی مروف وقت مروف ها تسر دنیاه یسا خطات مرید پیتویه بردوام بید چه که حتی آخر لحظه شو که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بجتن شیطان تید محاولت کرد و پیمانیه آن و سوزه المروفی بشکنیتن ورگیرید بشت بمره فلا بمره جی و سر کسا که جوان دهید یا توازه که مروف کیف کتید ده شیطان لعنت خدا لبیتن ده خو کدا سر شکلوی دمروی پیمانه بشکنید او کمرو سر دین اسلام و پیروز بردوام سر چیتن بله سیدان دین سر چوفدری خود تعالی ام بجنی رول چوفدری خود تعالی کم مروف طیبتی بجنی هکا مروف مسلمان ویتن یعنی هست چوفدری خود تعالی بکد از جان خدا چند گرنگه که بانخواست بردوام و چوفدری هنی بکدن طبعا چوفدری كنت بجني مراقبة الله في السر والعلن بله انسان خودت قلب كتا چوفدری اخو تنهينيا دا و تأشكرا دا نوكا قلق جارا كسك وقت عالمك بيري بيت نظنت عالم چوفدری ليت كد مثلا شو غلط نو كد آن هكر كاميرا بيري بيتن كاميرا یا مالا آن یا دائره آن هر جایی که احتماله بیش شود کامیره خرابیو نکد میتونه خودی کشف بم بلام دم حولی کد بش کامیره آن وقت بتنه مال آن وقت شواطاری در را بید و بتنه کسی هالینیا ده تجاوزات کد احتماله اگر خلق پیش و بید بیکاری نکتن شرمت خلقی دا بله آن ترسا خلقی دا آن شرمت خلقی دا بلام
اگر اوی کسی ایمانک و باوریک درستی هبیتن تبي اصل اوامر بشان خودی بکد والخودی بترسید. ان الله كان عليكم رقيبا. وشا الرقيب؟ كويك النويت خدت على الرقيب شوف ديريو ماتيتن شافوا الروش لحظة لحظة ثانية ثانية يعني لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. تشتك خدت على بزرنابيت من حاشا كنت بيجي خدت على بي قال في تشتين نيا تشت إلا خدت على يهويل هر تشتك هبيت هر تشتكي حبيت خدت على هاي اللي تشوف ديري اللي تكتبر هندي بتفيا وكي او فرمودا پیغمبری صلی الله علیه و سلم کو جبريل عليه السلام هات مجلس پیغمبر صلی الله علیه و سلم نوف حوالت خدا رنشتي کو سر شكل عربيه کی جوان و جلکه کی سپی و تازه سر ردینه رش هات مجلس پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایکل و بسیار پیغمبری کر صلی الله علیه و سلم قلت فاخبرني عن الاحسان قلت تشوكي تشيا وتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم. طبعا حدیث درجه اول جور بحث اسلامي كانت باش نيجي بحث بسنك بسرد ايكل وتشوكي پیغمبر صلی الله علیه و سلم بيشتن الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. قوتي تشوكي اوات وطف پرستن خودت که كانما تو خودت بینی. اگر تو خودت نبینی خودت بینید. سبحان الله. وجا طبعا بسيارة البيغمبر يذكر صلى الله عليه وسلم الصحابة الويري هدف وسركي وجبريل عليه السلام أبابي كخدت الله نورد بي دو مسلمان فيرو دين خب بن ايكل وفيرو مراقبة الله بن خدب كانت شاف دير سركار وكريورت طيباتي مروه بانخاز و بانكالدير و قنجي و باشي و چاكي بلافت كتن دو اوهنه زيده هو الخواهبيتن يعني حركات توي نيات توي اون كمبيوتر مسلماني اصلي بجني او تبغى هست تشوف ديري خدي تعالوا كسر. بله بالتاكيد وجو ايك الوالد الكري دسبت اف تشوف ديريا تشوف ديريو يو رقم ايك يو نيتها بله دائما مرو نيتها خوب باقش كد الدسبيكي وقت تو بري بينغو في بوفيجي بيتي بيجي از دبو في بينغو في هوفيجم قالكو جرينجا رساكي بسياره دعوه تبكا مرو صالح ومصلح بكا او بری بین خوزیب کن گل خلکی و باشی و خوب باش بین نداره اوان گلک فترک و باش جانب روحی خوب تقوی خستی وقت که ما بحث کر خلک بوری دا کش ما کشی دا بیتگل شر نفسی شر نفسی و دنیای و پشتی هنگی یگشتی و قناعتی یا ربی از دبوتا کار کم هم بر یارا دای دلی خدا بشتی یا ربی از دبوتا کار کم هر یومن پیچه بیت از بزانم برازی بیناتا ده کار کم و بلاف کم يا ربي توي آقاي بآقاي من چه مرمي دي بينينا نبو مدح الدنيا وإن كان بشتنجي احتمال عالم مدحاش لبكت بس يوم ربو هندي نبيتن پیش وقت خوی گلوب کتاب پیش وقت خوی گلوب کتاب اشتیا ربي تاي هاي الظالم أفريقيا من هالجرتي ريكا كوبيروزا الظالم أصلا جت دا نخوشيت دا سرا احتمال الدنيا من بما امتحانك سرا دين خو دنیا دست من بچید مناصب دست من بچن بس یا ربی از دبو تکم و بالمقابل هنده جرا قمی خلکک باشی بحث کد آن دعا بو بکد آن مدحال بکد بلام تیوم رو بیوی هنده نبیتن بس اگر هاتو تنیتک مخلص بو خودی کرد عالمش باشی بحث تکر فذلك بشرى عاجل المؤمن وكي پیغمبر صلى الله عليه وسلم أبا بدايات وان استعجال يعني مزگینیا مرو ایمان دار الدنیا دا که خلق لرازی ان شاء الله قبول یا بو چه بی جا خالایی که مثلا نیته که مروف مراقبه نیت خوب کرد که بو خوده آنه وکی حسن بصر رحمت خدا لیدوشتن رحمت خدا الوی کسی بید او سر نیت خراستی که او کارید او کد بو دنیای نه بو نفسه نه آنیش بو خوده نه بیشتن اگر بو خوده بید بلای بردامید اگر نه ويت أصطفى كليد بزفر توبة بكر تكيد عمله يخر فيجعل الله هباء منثورا بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمودك بيشتن خدت على المروي قبلناك تكمل روي بو خدينا بيتش إخلاص الصواب دو شرطن برنده راستي اف جاف ديريا نيته وبشتنجي جاف ديريا عملية هر كارك مروي بكت وبشتنجي مراقبته النفس خوب كت وبشتنجي مراقبته نعمت خدت على بكت أي سر مروي آية مروي شاكرة أنه درستاهی دل خدا مروی راضیه و قدر خودت عالم مروی دانای قدر مروی دنیا نسبت رزق علم
يعني جيانا كمالاتيا جيانا أبوريا بيتفيا مروف يا راضي بيتن أو تشتغل على مروف دوناي يعني مروف شكرا خدت على بكسر ونعمته بله سيدا كان بين سرهند اللي بيچيناوي ادكاري بونخوزي دا چند گرنگه بونخوز بجين لي بيچيناوي قال خوب كتن اف مسيرو كو اوي دست بكري اف كاري كو دست بكري بيتن اگر مروف مشروعي كي دست بكتن هندك جروفيت هل سنگوندن او لي بيچيناوي بكتن بوی که دا پتر وی کاره هنی پیش بخیتن بو بونخوزی چند گرنگه و چند هنی گل خوب کتن اتگل کاری بونخوزی طبعا خالص سيكو لبيتشينافيا قالك مهمة قدرت على الاجتماعية الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يعني قدرت على أمر مكة بيجتن هنك ولتنظر نفس يعني سحكاني لبيتشينافيا خوب كان كهنجو تشكر يا أبو صبح صباحي بحث قيامتها بحث قيامتها يجوا ليرة أبد بتقع إيداك مروف بردوام لبيتشينافيا كارت خوب كات أو أفكارت مروفي كري باشن انتخابن چونکه اب دنیا وکی چه و بازرگانه چه تجارت کی بکد اب بازرگانه هر بازرگانی که کر آن هر سری هی وجاره که ده سعکته که فایده کریا آن خسار کریا چند فایده کریا و ده زرا خو کد هک فایده کر بید که بر چه فایده کرد دازده کد فایده خو اگر خود نکد خسار بید دویشت او از خسار بی سبب ابیا دا دوباره نکد مرو به ایمان داریش ده سعکته که کارت باش کر بم که جه رازبین خودت علا بن دیوان کار زیده کد بس اگر هلنگف بید گناه کربن تجاوزات کربن حد حدودت خودت الله چوبی تداره باری خود گران کربید گناه ها هنگی وقت محاسبت کرد ده استوبه کلیدن و گناه ها ده هلی دوباره نو کتبه اذا لیره ده بیتا راه که ده بیتا تحلیه يتحلى بالأخلاق من بيجي الأعمال الصالحة بسر كبيت عمل صالح والعمل الصالح يرفعه ويتطلبه بيجي تن عمل صالح دي بلنك مع اسمانا وتخليش دي جناحه ده هليد تخلية يتخلى من الذنوب دي جناحه هليد ودي تشوكيو زيدكت يتحلى بالأعمال الصالحة أفاد دجنة ميزانا لبيتشينافي برهنتي بيتفي أم هشيار بين ما قلت وكيفي تاجري بيتفي أم رأس مال خل دست ندين رأس مال ما چيا عمري ما بله فايدة ما چيا عمل صالحة چيكا أما وكي قلتي خدت على قلت ما يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم أما بازرگانية كده كين خدت على وإن كان طبعا تعبيرك قرآنية وإلا مروف إيمان دار نوچه بيتن بزد بو بحشت عبادت خود بكن چيكا مزانين ما سي چمكت بنمايت عبادتيتي ايك بو بحشته وروزي يا دي دونشت جهنم يا گرنگ الهم يا گرنگ تره ويانا خوده يعني محبت خوده ورازينا خوده ده صفا بين خوده تعالى بينت بحشته ونعمت هم يوم ماستر اوا يعني نبس بيشت از ده كار كم بودين خوده تعالى دوبچ ما بحشته وإن كان بحشت قالك مهمة بس ما قلت ترسو جهنم ده وفيانا وكي قلت چونا بحشته وفيانا خوده تعالى برند علماء بيجن العبادة پرستان خودت تعالى ما بين چوچه ترسي والرجاء ومحبة خودت تعالى يعني العبادة بين الخوف والرجاء والمحبة بله إذا محبة قالك مهمة اگر ویانا خوده و دین خوده تعالى و پیام خوده تعالى چو دل مرو بیدا مرو هر گاوا هر جهله بیت هر مجلس بیتن ما مستال مدرسه سائق تاکسی حداده نجار دکانداره قطابیه زانکوی آن هم بیشین پیمانگه آن دوان آوندی آن بیشین ما مستایا ها پزیشکه اندازیاره اکی گوتی که چی کارت کتن خیاطه ما گوتی تاجره دي بهما خدت عالت مهنا خورا دي جاهني اولا دي جوان في مهنا ربابات وبشتنجي براوشتا كي جوان ودي بانكا وزيكت هرك ربو دي خدت عالا بلند قالك وجرنجا ام في بصانين دو جاينا ومرتبه مرتبه فيانه اگر تشتك فيا دائما تو دي بحسي وتشتكي دي تكيف به اذن برهند كيف بهنا خود تعالى ودين خود تعالى مروب بانقاس والهمي تشتكي ماستر بيتن قل إن كنتم
ها تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والذين آمنوا أشد حبا لله مروت ایمان دار بتر حمید تشتا کیف خودیت برند پیغمبر صلی الله علیه و سلم قال جرا دو دعایی که دوشت یا ربی اللهم إن أسألك أن أحبك أكثر مما أحب الماء البارد على الظمأ في يوم شديد الحر يا رب خد دو خوازش تدكم من بتر كيف تبيت الشيء و صار ورجا گرم ومروت تاني تاره هاوین مرو چه سفره که آف نبید و بگه تا آوک صار چند یا خوشه همین تشتی ماسترانک مرو بی خوش تره پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا ربی اسمن پتر بی آوه کیف تبیتن وی وقتی دار اذا لیره برنده خود تعالی ما آگدارد که تبا بیشتن هشیار بن گلی باور دارا اگر آیت که قرآن دیرو دریجه کردی دی بیشتن اگر هنگو عیال خو جنکت خو عشیرت خو مال خو قصرت خو تجارت هنگو نک هنگو خوش تبی تر بیت الخدا و پیغمبر بیت خو بگرن حتا بیت والله لا ان الله لا يهدي القوم الفاسقين يعني خدت على وان كاس الفاسق قلندت ابي كوب دنيا پرست بن يعني بتر خدت على كيف تجارت خوبت ام بتر دين خدت على كيف دنيا خوبتن راست الدنيا حلاله بيت فيها كاربوب كان بس بيت فيها اولويه والرقم ايك ديانا خدت دين خدت على مرو في شكلي محاسبه بكتن تبقى بلد برز نخدت على سيدو بيجمون وقتی مروف لی پیچینویان محاسبت گل خود کرد طیبتی بجنی بمروف پیامبر و بان خواست بيجمون بيت هندای جراسستی کاری مروفی دا هبیدن الویره وقتی وان سستیت هنید بینید یان وقتی توشی خلطی کید بیدن چند دا گرنگه بابت خصوص زادانه دوی چند دا هنیدو طبعا ليرة دار دي محسب خصوص زونا دين كاين كرتي يعني مروفة السلف الصالح دي جنتوتي كاليوان كسبك اسحب من ينهضك حاله ويدلك على الله ما قاله اشتي كاليوان كسبك اهوكو حوالي تدبيني تشوالي كان كنتوش فلت باش بكاي وقت تغفنيش بري تبدا ناخذ تعالى وجاليرا معاقبه طبعا دو جرى معاقبات معاقبه سلبيه بجنه يا ناريني ويا اريني يا ناريني اوا كنت خص زاداي سزادانكا يا ناريني مثلا بيجين نفيجاتا وسبيد بجمعات شو تربي خبقتي هذا نود درست طبعا اريني بلا بالمقابل بيجي بخدي مادام من خد همبال كر آن من وقت خود ریکو پیگ نگر آن از من خوشیار نکرم آن خوشیار نک بونده ویژه سپیده بجماعت مزگفته مثلا از ده افروکا 10,000 کم خیر 5,000 ده دم فقیره که اول بجنه لپیچینوا آن بجین معاقبه خو ایشاندنا ارینی ده پورا که خیر وکی صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابو طلحه بجتن جاره که نویش دابی طایرک آن چیچکک بر راحت بر خدا في الطائرة بيبقى مشغول بنظني كو كان ركعات كرن بيجتن وقت نفيش خلاص كن نظن كان ركعات كرن قلت عهد بيت فلان رزي من خير دا في دوبار هناك المرة رزا كرا خير سبب تشكا كيكو نفيجوي تكدو وجرستي أصلا ليرا أمش بيتفيها في معاقبة ما هبيت دو كوريت ما حكيت نيت باش ما هون هكا ما كوريت قالك باش نكرن دو دوباره نکنه و کارا بکن و بردام بین. ولی سیدا دومایک بسیار و وقتی ما دومایک هاته هب کرتی اگر برسوا مبدل سر بابت مجاهده یا خبات و تکوشانه طیبتی دگل نفسی و دگل بجین اف اصلا گتینه طریقا بانخوازیه دا. طبعا مجاهده ابای تکوشانه تو گلک ده مخالف نفس خوکی و شیطان خو. گلک جارا منو هر نمونه ما نویج سپیده اینا نویج سپیده خوگلک خوشه بس مجاهدت را دادی کنگ دوری خوب بینید وقت تخوهل ترابی بس میجا خوشت شو مزگفته آن وقت تو بونمونه تدوید دوشنبه که روزی بی آن پنجشنبه روزی بی گرمه هاوینه تجول ما فرضنیه زحمته مجاهده اوی ترابی و پوشی و بخوی نمش بتا الله همین دوشنبه و پنجشنبه اکد پیچ بید باشه سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بالام بیتی مرو داعی فترة بروجي بيت ولا هوفين بيت ولا جارم بيتن يعني فهم دم جهدوا نفسه خب كتن يعني والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ياخذ مد مونديد كاخذت على بيجتن عند وجين يمر هدي وأمر بيت شوكن بعد آخر نمونة دينين ربيع بن كعب الأسلمي وكي إمام مسلم بدقر تبل الربيعي بيجتن بيغمبر صلى الله عليه وسلم جارك الجرا قلت من
سألني يا ربيعة قلت من أوف إنه دو داس نفيجا خوش أبو بيغمبرنا صلى الله عليه وسلم قلت يا ربيعة أبو بسيورك المبكى إنه ربيعي خو كركر إنه بيغمبر صلى الله عليه وسلم وقت دوباره كربا ربيع حزر خو كر إنه إكراز قلت أسألك مرافقتك في الجنة قلت دخوز من أوشتا قلت قلت دو بالبحشته إنه بيغمبر صلى الله عليه وسلم قلت أو غير ذلك قلت يا ربيعة تتشب سيور الدينا بن تعرفنا كر قلت يا رسول الله قلت من أفا قلت ما بخري مهم ترى قلت هر دخوزك وديو الدنيا بكام دنيا دي تشيل نومينيت بس قلت أفا بحشته وتقلت دو حتى قلت أفا ماسترين مرتبة إنه بيغمبر صلى الله عليه وسلم قلت قلت فيت قال من دوبي بحشته قلت فاعدني على نفسك بكثرة السجود قلت قالك سجدو با بخده إذن أفا مجاهدة قالك سجدو با شفت فيجوب كان خب نفسي كيف ندينويل نفس حس راحتي وخوشيت كان راسي أبا قالك وبيت فيها هفتك وشان وخبات ومجاهدة دام رجعت درجات الدرس نقدي تعالى. بله سيدو جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. جن ام في خلکی شاتی ندومایی که في خلکی بله رس دارن خود حس کتن خلکو بهد چند صفت و راشتین دید گرنگ و سرکی کود دف مروف پیام دارو بان خوزی همن ده گنگشیل سرکن انشالله اما هینا تا خلک خودی پنچاف دیری خودی داد.